Zvonimir Vasić profesionalni je pčelar iz Leskovca i vlasnik firme Apitrade koja se bavi proizvodnjom preparata za pčelarstvo, hrane za pčele i voska, primenjujući najsavremenije tehnologije i znanja. Zvonimir je posetio sajam meda u Bujanovcu za koji je imao samo reči hvale. U Leskovcu smo pokušali da organizujemo, nismo naišli na razumevanje domaćih struktura, pčelara i svega nije uspelo. Ja sam presrećan da se ovako nešto u Bujanovcu događa i ovo je stvarno fenomenalno ove godine ispalo. Stvarno lepo. Vasić je na sajmu u Bujanovcu održao predavanje vezano za kritične tačke u pčelarstvu na koje nailaze pčelari i na šta to oni treba da obrate najveću pažnju. Pored ove teme, Vasić je govorio i o svom preduzeću i preparatima koje ono nudi. Ovdje je dosta dobrih pčelara koji znaju osnove sve, samo ih treba podsjetiti malo na nešto što ne treba da preskoče u toku rada svog. Mi radimo pogače za pčele, radimo invertni sirup za prolećnu prihranu pčele, pogače su za zimski period, kad pčela ne opšti sa prirodom, radimo visokokvalitetne statne osnove hladnim sistemom valjanja. Sada smo kupili jedan pogon Nevene kozmetike u Leskovcu i tamo smo registrovali proizvodnju preparata, odnosno suplemenata koji pomažu pčelama da se bolje razvijaju. Ujedno nam je japanska firma M sa proizvodnim pogonom Emro u Nemačkoj poklonila poverenje da pakujemo njihov M probiotik koji je u svetu najbolji i da distribuiramo na teritoriji Srbije. M probiotik je mnogo pomogao pčelarima prošle godine u pogledu krečnog legla, podigao imunitet pčela i mnogi su pčelnici spašeni od krečnog legla sa M probiotikom. To je vrh. Planovi firme za ovu godinu su, kaže Zvonimir Vasić, pored nastupa na sajmovima, izrada dokumentacije i dobijanje potvrde struke za njihov novi preparat protiv varoje. Za ovu godinu nastupamo na sve sajmove, ali je najvažnije da smo mi ispitali, testirali jedno sredstvo koje je trenutno na Hemijskom fakultetu, Institutu Hemijskog fakulteta u Beogradu, koje je isključivo na biljnoj bazi i koje obara 31 dan varovu, a dodaje se u sirup 100 grama sirupa pčele popiju, 31 dan obara varovu i veoma je uspešno. Biljke su u našoj okolini, koriste se neki u ishrani ljudi, tako ekstrahuju se ekstrati iz njih, tako da je to čisto prirodni preparat koji će mnogo pomoći pčelarima, a i ekološkom pčelarenju. Pa to je suplement u ishrani pčela, on se ne registruje, ali ipak mora potrebna dokumentacija, proizvođačka specifikacija i ostalo od stručnih ljudi da potvrde da to je bezopasno za ljudsku upotrebu.